وەکو من هەموو کۆمەدوان کە لێرە دانیشتون تەواو جێوێکی هونەری تەواو پێش و هەوایەکی هونەری لە گروپەکە ئەبینرێ تەواو ماندووبوونێک لە گروپەکە ئەبینرێ. افتتاحی کنسرت موسیقی کردی و ایرانی یک تعامل فرهنگی بین ایران و کردستان. این کنسرت اولین کنسرت تالار هول سینما سالم بود. ان شاء الله بتونیم برنامه تر فرصتی تر و کاتی تر بکنیم به هولر و ها شهران دیگه کردستان. بەڕاستی ئەمڕۆ خۆم بە خۆشحاڵە زانم کە وەکو بینەر و بیسەرێکی ئەم کۆنسێرتە هاتم گوێمان لە چەند پارچە مۆسیقایەک یان چەند گۆرانیەکی گروپی ڕۆیا بوو. I'm visiting Google for the first time in my life, and I'm really impressed by all these new technologies. First of all, it's convenience because you can find any information anytime, whatever you want. Okay, Google, and you can find restaurant, museum, working hours, price, anything. I'm a student, so Google is really important for me for doing research for projects and just searching into things for social media too. Like, it's really easy. Hi Google. بازار شیرازه براستی هکر بنداجی خود کردیه یعنی همشین پیشنهادش شلوی آمیدیه و شلوی دل و کتیم رخ بالون داوه و قدش گل خواستا شلوی زید کن راستی خود برا بهش بازان خوش بلیزی تل بله بازان حتی ساسین کی حتی بوگرا تیم خود تنابیه چود چرن سبی چتاشیه دو که آن یه عده کردی شی حوله بیچه چبی بس پاگلای نه میگه چه بیت بعد نمیگی جورا نمیگی سولدی سقوطی بگو ببو بری قیرانه پشتی قیرانه علما زعیب پرا نماینه